Nasi mindset cinta doha dan key ingredients mga use ni piat mga ladung runsun senrai jira powder somarin mulu setelah tepat wi sok mungkin plus nang kini ngan ada din sosau berdonya hadin dah lai kita ngan seber gini. So let's get started. Sedang dah khabar pergi syai ke umpiang ke umpiang dan kami ban aibun handru nah di aibun pelat kalau kan klen pelat ke jingta mesin tuh. Oke guys, minta komponen yang kelai ingin pelut nak kading ya suabangan iun biar ini sudah tepat bingkongnya thang suah mulu mulai sudah tepat nih thang suah seber after that ini sok mungkin juga kalau menaino dan penyifi dengan opiak bingung tuh alat bau nginset unipiat aduh bau unda sao after that ini saat ini runsun somarin ini saat ini guys entah vi bau biar ulah sao deh lah sang sao dia along bender no ini runsun biar none sama senrai king saya kini ahli itu ai butuh runsun ulong sedih sakit Raja itu langsung mula dan kita pakai kaum anu ni jira powder kemudian just for flavor ne somaret tadi ban ai khambon na baset dokha set bang larangi ai khambon somaret mix lang dulu sedikit bah kemudian so bentar latih umumnya ingin pendi cai kena jing syok bangin tap ya kah dok ha ingin pendi bahaya kena kah jing syok ini muslim bangin dah tap ingin pendi bah guys pinta batik menir tu kelar ngat bah dan mentah lah dan sang jing syok buat kah yang saya kena gila fry bah kemudian
Pasal Jepang lah long i ban ber no do ha. Kanen fry adu dami bah ka umnyang nang ne. I bah di shop. Mentah lah long ready ban ber no ha do ha. Mentah ngisap no ne ha do ha. Jumpa tay kawai ba ya kadok ha kim juking la gua ban king ya kadok ha jadi tang akan ya kapor ba siap ya kadok ha an ka ju kapor bider no kemelu picking lang sendan fi mix sendan dai la picking da kala i kadok ha kan pralu kadok ha king no kan ya kapor marsen siap kadok ha ber melu king after that melong su ban king kap pun ki tang thiu kita mix baik ini di shop do ha. So guys, mentai ini lah biang kat lo baking. Mentai ini ingin coba lihat ha. Ding ngebarit bener ya kading nju ibe kumne ngin pap span for 5 minutes say kamar ngat dan hakadoha after that ni sateu mentah kan ya lah kadok dan dokha kelar ngat pe kelasang ban ban je la long ban theum ni theum no ni theum nya penhek kading nya penam ya kan ya mentah lu tangkat tu lah biar tapi penhek kading kemat tanam kita for 10 minutes say kemat 6 intap no then we'll see after 10 minutes guys pit kini jumta entah kalau 6 bah kan banking tomlong so what kan ngala ban le undong an su penki akan ya kiu na penki untuk penun lama kan yo ban mix bah ka jing shot kini hidup ha tambah klik mah dan tangkap tuh tapno abakan rengat ketuk dan saber niu sosal dunia. Oke. Guys pencinta kan ya ka bangi the mene kala rengat bah. So kalau ready bangin tapno yu sosal. Kan niu sosal Mincet tang 5 minutes itu unculong tang half cook ni buni pala unculong tang half cook. After that min saber yu udon ya. Perintah din 1 minit. Din 5 minutes. Kerja pelalong pelai uso saru. Lah sulong half cook dan kam benda i than. Perintah min ber ma yu udon ya. Biar no yung niu doon ya. Coba nerang. Si minit niu doon ya ne. Lep no gading. Sarak no. Yan lang ni fi kum no. Long minta.
guys mentah di menit kena hut ke jingta lah ibang bah jangan nginya belum no kading so minta no kena jingta harut anan pun ifi kumno kai kalong mo. Baik guys, after basyat kat tu mentah kalong kumne and I hope bafila ya ibang and rafi itanat kan ya rukom syat cuma fi itanat recipe bangale manga fi hila banyak try and I hope you'll be successful and thank you so much rafi apa yang video ku beri shibon.